Yes, reka twongere tubahe ikaze cyane kandi tubifurize kugubwa neza mwebwe mudahwema gukurikira ibiganiro byacu n'amakuru y'imikino nk'ibisanzwe ni za breaking news, ama update agiye atandukanye tubagezaho umunsi ku wundi kuva ku wa mbere kugera ku wundi wa mbere. Twongeye kubaha ikaze rero mu kiganiro cya mbere cya siporo hano mu Rwanda ku rubuga rwa YouTube. Banyarwandakazi, murabizi ko twababwiye ko turi buze kugaruka tugiye kubaha update, tugiye kubaha breaking news, tugiye kubaha zandane. Murabizi ko turi muri FIFA series, turi kwibanda cyane kuri FIFA series, ariko ntimugire ikibazo, wa mwimerere wacu ntabwo wagiye. Reka twibande ku ikipe y'igihugu kugira ngo wumve ko bino bintu biri ku rwego rwo hejuru, Kigali Pele Stadium umuntu ari kuyigeramo. Nyine wowe gerageza wijijishe ugere kuri Kigali Pele Stadium, wijijishe ugereyo, uragira ngo ni ubwa mbere uhageze. Njye mu kanya gato nageze kuri Kigali Pele, ngira ngo wenda ahari umumotari aranyobeje anjyanye ahandi hantu. Ebana Kigali Pele Stadium, urabona bino biboro biba biri kuri stade Amahoro byo kwamamaza, aho bigenda bicaho ama-screen, nyine ano ma-screen yo kwamamaza bayazanye kuri Kigali Pele. Narinzi ko adashobora kuhajya, nahise nikangamo, nageze ubwoba. Ibintu biteye ubwoba, FIFA series yashyushye hano i Kigali. Ubwo sinzi wowe uri kunyoshya rero ngo nkubwire andi makuru ikintu ugamije, kandi ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi twese tuyihuriraho. Ahubwo wicyo ngusaba nta kindi ni ugukanda subscribe, wiyaboneshe, winjira mu muryango mugari w'abadukurikira kuri urubuga. Banyarwandakazi, ndashaka ko iyi mikino ya FIFA series izajya kurangira byibuze dufite 5,000 by'aba subscribers. Icyo kintu mukinkorere, kandi ndabizi neza ko mugifitiye ubushobozi. Ibindi bya bintu byiza cyane mumenyereye tubahereza kuri iyi sheni, turimo turabikora neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. So reka twinjire mu makuru y'imikino. Amakuru y'imikino yacu tuyahereye mu makipe y'ibihugu yageze hano mu Rwanda. Nabonaga ikipe y'igihugu ya Macau yageraga mu Rwanda gatoya. Mbibutsa ko iri mu itsinda, iri kumwe na Tanzania na Lenchestenia nazo zageze mu Rwanda, ndetse zanatangiye imyitozo bayitangiye. Iyi kipe ya Macau, iyi kipe ya oya, ntabwo ari ikipe ya Macau, ahubwo ni ikipe ya Aruba, nayo yakoreye imyitozo kuri Kigali Pele. Buriya ikipe y'igihugu ya Aruba murabitse ko ari ikipe yo ku mugabane w'Uburayi. Ikipe y'igihugu ya Aruba mu bakinnyi 23 yazanye Kigali, mu bakinnyi 23 bazanye Kigali, harimo 3 bakina iwabo gusa, abandi bose bakina muri shampiyona y'Ubuholandi. Shampiyona y'Ubuholandi niyo waba ukina mu cyiciro cya kabiri, niyo waba ukina mu cyiciro cya gatatu mu Buholandi. Shampiyona y'Ubuholandi ni shampiyona ikomeye. Niyo waba ukina mu cyiciro cya gatatu cyo mu Buholandi, icyiciro cya gatatu cyo mu Buholandi kiruta cyo mu Rwanda gukomera. Urabihakana se? Icyiciro cya gatatu mu Buholandi kirakomeye cyane, urumva? Ubwo rero urumva ko nayo ari ikipe ikomeye, nayo yatangiye imyitozo kuri Kigali Pele. Ubwo ni gukubita mbangura nyine kugira ngo duce mu makuru y'aya makipe yandi. N'ikipe y'igihugu ya Kenya nayo yageze mu Rwanda. Harambee Stars rwose nayo yageze mu Rwanda. Murabizi ko izakina na Estonia, bazakina bo ku itariki 26. Twese tuzakina ku itariki 27. Twebwe tuzakina saa 3 na Grenada, noneho bo bakine na Kenya ku isaha y'isa 12. Ndumva match ari bwizatangira. So urumva ko rero imikino ya FIFA series yahumuye. Nabonaga umuvandimwe arimo atebya cyane, ngaba abavandimwe abangaba nyine bo mu gihugu cya Lenchestenia ngo barasa n'abashinwa neza, kandi rwose ni ukuri nujya kubareba ku mashusho urabona bajya gutsamo n'abashinwa ukuntu.
ni abanyaziya birumvikana, urabona ko bajya gusamo n'abashinwa ukuntu hafi ya bose. So ngayo nguko rero ubwo amakipe yose ndumva yamaze kugera mu Rwanda, yose nta kipe n'imwe itaragera mu Rwanda. Ikipe ya Tanzania yihamaze igihe, andi makipe yose nayo yageze mu Rwanda, ibintu bimeze neza cyane 5/5. Ikindi kintu cyo kwishimira mbere yuko twinjira mu myitozo, Haruna Niyonzima yagaruwe mu ikipe y'igihugu mu nshingano nshya. Urumva ari muri staff technique y'ikipe y'igihugu. Mu kanya gato yambonye asohoye statement kuri Instagram ye yishimira iki cyemezo rwose cyo kumugarura mu ikipe y'igihugu. Aya niyo Mavubi dushaka bro. Amavubi yego, buriya hari ukuntu abantu bareba amafoto bakagira ngo ibintu byo ku mafoto biraryoshye kuruta ibintu byo ku kibuga. Bro, Amavubi arakeye, uri kubona ko bya byenda twakinanaga nyine no mu myitozo, uri kubona imyenda irasa neza, imyenda ya FIFA series ya masita myiza. Sinzi niba muri kureba aya mafoto ndi kugenda bakiriramo ndetse na video. Ku munsi w'ejo bakoranye imyenda y'ubururu, urumva uyu munsi bakoranye imyenda y'umutuku myiza. Ikipe y'igihugu irasa neza pe, irasa neza. Uyu munsi rero bwa mbere bakoreye imyitozo. Uyu munsi bwa mbere ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yakoreye imyitozo ku kibuga cya Ferwafa. Urumva niho bakoreye imyitozo ku kibuga cya Ferwafa, hariya kuri Ferwafa neza niho bakoreye imyitozo. Abakinnyi bose bakoze imyitozo, ariko tugiye kugaruka ku bakinnyi bahamagawe, kubera ko hahamagawe abakinnyi 32 kandi hagomba kuvamo abakinnyi 26 berekeza nyine muri kampo bazakoreshwa ku mukino. Noneho abandi bose abandi ubwo hahamagawe 32, ubwo niyo havamo 6 harasigara 5. Ni ukuvuga ngo hagomba gusigara abakinnyi 5. Abo bakinnyi 5 rero tugendeye ku myitozo imaze gukorwa, namwe muri kugenda mwirebera ku mafoto no ku mashusho, nibo tujye kubabwira kuri zandane twakuye. Bitavuze ko bashobora guhinduka my friend, bashobora guhinduka bitewe wenda n'imyitozo yabaye, kuko umutoza Steven Constantine arimo aragenda akora impinduka. Tuzagenda tunabigarukaho n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi muri bwa budasa bwacu. Tuzagenda tugaruka kuri probability y'abakinnyi bashobora kubanzamo. Umukinnyi witwa Hakim Sahabona n'ubu ngubu rwose ntimumbaza amakuru ye pe, usibye ko ngiyewe ku giti cyanjye n'ubundi Hakim Sahabona iyo yaba adahari, mediane iriho Mugisha Bonheur Casemiro kuri 6, 8 uri gukinaho umukinnyi witwa Jihad, 10 iri gukinaho Gerete. Ngiye ku giti cyanjye nta kibazo mbibonaho niyo Hakim Sahabona yatinda kuza. Urumva nyine tuzagenda tubigarukaho muri 11. Intambara irakomeye cyane y'abakinnyi bagomba gusigara, ibintu birakomeye cyane. Narindi honyoza amaso mu bakinnyi bahamagawe. Umutoza Steven Constantine sinzi umuntu wankosoye kuri YouTube. Afite akazi pe, afite akazi gakomeye cyane ko guhitamo iyi kipe, kuko ndi kubona hari umuntu wanyandikiye mu kanya gato inbox arambwira ati se Kaseje zo ko turi kureba hari gusigara aba APR gusa bimeze bite, ariko none uragira ngo hasigara abandi ko muri Reyo hahamagawe umwe gusa, Kwizera Olivier akongerwamo nyuma. Regare yifitemo umukinnyi umwe nose bigende bite? Bigende bitese. Nuko nyine byagenze, nuko babihisemo ntakundi. Ngiye kubabwira ku makuru mfite abakinnyi bashobora gusigara. Gusa nanjye hari aho ntari bwemeranye n'umutoza ndebuze kuvuga. Ariko mu by'ukuri umugani urareba, abakinnyi bategewe indege bakava i Burayi, abandi bakava muri Amerika, bamwe muri Ukraine, abandi muri Aziya. Ukibaza abakinnyi umutoza yabasiga nyine, uri kugenekereza ukabona rwose abakinnyi bakina hano mu Rwanda nyine baragwa muri manka pe. Nubwo nyine tutari kubyemeranya, kuko sinemera igitego duheruka gutsinda mu ikipe y'igihugu ni Barafinda wakidutsindiye. Hari abakinnyi benshi badakunda kwigaragaza mu maklebe, ariko mu ikipe y'igihugu bigaragaza cyane. Tuzi akamaro
kabarafinda mu ikipe y'igihugu, ariko nanone tukibuka ko haje ibisuka bitatu bivuye hehe. Umwe akina muri Zira Football Club, ni ikipe ikina icyiciro cya mbere muri Azerbaijan. Azerbaijan ni igihugu, ni shampiyona ifite igihugu gikomeye, ni ikipe irimo harimo ikipe nka Karabag ikina Champions League, n'ejo bundi twarayobonaga muri Champions League muri ya makipe 20 nangahe yari irimo. Urumva ko ari shampiyona mu by'ukuri ikomeye. Abo ni abakinnyi batatu tugomba kubashyiramo tukareba ukuntu badukinira. Hari abandi bakinnyi hagati mu kibuga bahamagawe bacya, tubagomba gushaka imyanya nyine, kuko iyi mikino ya FIFA nubwo uri kubona ko yashyushye cyane mu banyarwanda ndetse no mu bayobozi bitewe n'uburyo barimo kuyitegura, ariko ntitwakwirengagiza ko ari imikino ya gishuti. Niyo mpamvu nyine turi kugenda tubona amakuru avuga ko umukinnyi witwa Nshimiyimana Yunusu ashobora kuzabanzanyamo n'umukinnyi witwa Manzi Thierry, umukinnyi witwa Mutsinzi Ange akaba ashobora gusimbura, cyangwa se kubera ko tuzakina imikino ibiri, Estonia ndetse n'uyu mukino wa Grenada, tukabona nyine umutoza ajya akora rotation zimwe na zimwe. Tuzagenda tubigarukaho ku line-up, tuzagenda byose tubigarukaho akantu ku kandi. So mu izamu rero hahamagawe abazamu 4. Hahamagaye Ntwari Fiacre, uyu nguyu ibye mu gitondo nabigarutseho, ahita asimbuzwa Kwizera Olivier. Muri abo bazamu 4 hagomba kuvamo umuzamu umwe. Uyu mutipe ukina witwa Bigirimana Hugo we ntabwo azavamo, urumva, kuko ntabwo azavamo nyine. Wenda apari ibyo ngibyo byo kuvuga ngo yaturutse hanze yategewe indege, umutoza yabonye ari sawa, uyu nguyu ntabwo azavamo. Ni ukuvuga ngo tugomba gushakira hagati y'umuzamu Niyongira Patience na Hakizimana Adolphe. Nabonye benshi bagaruka kuri Hakizimana Adolphe ko ari we ugomba kuvamo, ariko ngiye ku makuru nikururiye ngiye ku giti cyanjye, aranyereka ko uyu muvandimwe Patience agomba kuvamo kugira ngo umutoza abone abakinnyi 26 bagomba kwifashishwa nyine kuri iyi mikino ibiri. Umukinnyi wa kabiri muri defense hahamagawe abakinnyi 8, bose bagomba kuba barimo. Kubera impamvu ni ye, nagiye mbona munyoherereza mumbwira ko Uwumukiza Obed agomba kuhava, kuko kuri kabiri hazabanzamo Kavita, ariko Kavita umutoza mubara nk'uwo muri Central Defense, kubera ko Nigena Clement atahamagawe ndetse n'uriya muvandimwe wavunditse wa Rayon Sport. Bivuze iki? Bivuze ngo defense yose y'abakinnyi 8 nta mukinnyi n'umwe uri buvemo. Niharamuka hashatswe impamvu zo kugira ngo wenda hagire abazigamwa hagati mu kibuga, umukinnyi ushobora kuvamo ni Uwumukiza Obed. Nyine muri defense ne baramuka bakuyemo umuntu muri abo bakinnyi 5, ni umukinnyi witwa Uwumukiza Obed, niwe ushobora kuvamo. Hagati mu kibuga rero hahamagawe abakinnyi bose bahamagawe barabimerita: Mugisha Bonheur Casemiro, Bizimana Djihad, Samuel Geret, Muhire Keve, Kalisa Steve, Ruboneka John Bosco, Hakim Sabo ndetse na Uwineza Rene. Ahangaha Uwineza Rene ambabarire cyane araza kuvamo, urumva ku makuru mfite, ndetse n'uyu muvandimwe witwa Kalisa Steven. Uyu muvandimwe hari impaka zikomeye cyane zo kureba se we na Ruboneka dufate nde, ariko naje gukurura amakuru ko bashobora kumureka. Noneho kubera ko abataka bahamagaye benshi, abataka 11, bagafata uyu mwana uherutse gusinyira ikipe yo muri Kerene niyo David wavuye muri Kiyovu, urumva, kugira ngo Ruboneka agume mu ikipe y'igihugu. Ni ukuri kw'Imana pe, si ukubabeshya, urwego rwa Ruboneka turaruzi muri APR. Kumubona rero kuwe mu bakinnyi sindimo kubibona neza, nubwo amakuru mfite ashobora gukurwamo. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu tubonye ko abakinnyi bashobora gukurwamo nyine hagasigara 26 ari Patience umuzamu wa Polisi, ari hagati mu kibuga muri defense ntawuvamo. Uwo bita Ruboneka ashobora kugenda, ndetse n'uwo bita Uwineza Rene akagenda. Abo ni 3. Noneho niyo David akagenda na Mugisha Gilbert barafinda akagenda, hagasigara ubwo 5 bakaba bavuyemo, hagasigara 26. Kandi koko urabireba ukabona hahamagawe abakinnyi bakeya bakina muri no shampiyona, usibye abazamu 2 bahamagawe.
na Banshimiyimana Yunusu nyine ni abakinnyi ba APR bahamagawe, n'umwe muri na babiri muri Rayon Sport n'umwe muri Polisi, nta wundi wahamagawe, nyine na David wa Kiyovu Sport, oya sorry ngo David wa Kiyovu Sport, uyu nguyu witwa Uwineza Rene nibo bonyine bahamagawe. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi mu minsi iri imbere tuzisanga duhamagara abakinnyi b'abapro gusa bakina hanze. So ngayo nguko rero ubwo official statement niza gusohoka y'umutoza nyine y'abakinnyi asize turaza kubibabwira, harabura amasaha make cyane. Ndabizi neza ko mu kiganiro Evening Drive, ikiganiro cyane mugoroba, turaba twabamenyesheje neza cyane abakinnyi bari bube basigaye mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Ndumva ari ibyo ngibyo twavuga. Ubwo amatike nababwiye ukuntu muyagura, mwanyanukira no ku mbuga nkoranyambaga zanjye mukabireba, biba biriho neza cyane 5/5. Ubwo nyine ibindi turabigaruka mu kiganiro Evening Drive neza cyane 5/5. Amakuru yo arahari menshi mu ikipe y'igihugu. Mwebwe icyo mbasaba nta kindi ni ugukora subscribe, ibintu bikagenda neza cyane. Ubwo ibya Sahabu nitumara kubikurura neza, twabimenye neza, turaza guhita tubabwira ku mbuga nkoranyambaga zacu, nibana ngombwa dukore ikiganiro, kuko twababwiye ko umuntu wese wagize gutya agafata urutoki rwe akarukandisha kuri subscribe, agafata igikumwe cye akajomba aho hantu handitse sabone subscribe, uwo muntu tumuha agaciro ku buryo tudakora ikosa na rimwe ryo kumwima ibiganiro kandi birimo amakuru yizewe. Iryo kosa ntidushobora kurikora. Ngayo nguko rero, mbashimire cyane, muri abantu b'abagabo cyane, muri abantu b'agaciro gakomeye cyane. Nitwa Kasirye zo haba kuri Instagram, urubuga rwa Facebook na TikTok. Asala vista.